За өнөөдөр 2020 оны 2 сарын 15. Тэгээд Мэдисон хотод байна. Одоо энэ чинээ тоглолтоо хийх гэж байна. Өнөөдөр их хүнд өдөр байх бах. 3 тоглолттой өдөр байгаа. Тэгээд өнөөдрийг влог хийж өнгөрөөе дөө гэж бодлоо. Тэгээд цааш нь үзцгээе. Супер батрууд. За нэлээд бүгд. Яг тайлбар ийм чухал. You have just witnessed why they are high wire champions from around the world, united for the first time. Colombia, Ecuador, Chile, and Brazil. Ladies and gentlemen, the Vallejo Troop. They can't hear you. The Vallejo Troop. Intermission time is about rides and attractions. We have elephant rides, pony rides, camel rides, face painting, and airbrush tattoos. You can take a picture with a real live jungle snake. Hey, Mr. Alexander, we have our first donation for the ice bucket tally. A beautiful young lady, her name is Elsa. How about a round of applause for her? Our first donation for the ice bucket tally. Thank you very much. Just like that, don't be afraid, come on down. You can take a picture with a real live jungle snake. Or you can take a picture with our circus unicorn. Also, right here and right now, during intermission only, you can take a picture with our transporting car, Bumblebee. No refund. So calm down and get it done. There's my friends Carlos and Jack. What's up? I'm so tired. Last call for Spider-Man photo. Anyone else? Spider-Man photo Say hi going to my once. vlog. Hello. Spider-Man photo going twice. All settled down. Spider-Man photo 3 I'm from times. Mexico. Spider-Man is leaving the arena floor. 진짜 man. Anyone else? For the pony ride.
Гараа угаалтаа андаа. Ингээл амтнууд Anyone else for the pony ride going once? зааны Anyone else for the pony ride going twice? It's all said and done. Pony 3 times the pony ride манахнаас ингээд хинчээ. is now closing. Snake photo, transformer photo, unicorn photo going once, ride going once. За тэгвэл одоо манах ингээд 3 times the camel ride is now хашаага зүүцгээд Anyone else for the elephant ride? Once, twice, 3 times. As soon as this ride is over, elephant ride will be over and intermission will come to an end. If you are in line for the face painting, stay in line. Your face painting will be done before intermission is over. Noble 3 менежнийхаа хашааг ингээд бөөндөө Are we зүүдэг ready to give away some prizes? Газар ажиллаар байна. Бас юм хүүхдэд тоглолдог юм тай. Түрүүний бичгийн дээр гарч ирсэн чанга ийм өндөр байдаг юм байна. Энэ өндөр дээр л сайн залуучууд юм шүү дээ. Түрүүний Карлос гэдсэн залуу дунд нь тоглолдог байгаа. Ингээ манайхан минутаа хураага дуусцааж байна. Манай хамгийн хүчит залуу юм явж байна. Хинглээ нэрийг мөрчиж. Эй! All right, ladies and gentlemen, last chance. Ой, за. Юмнуудаа янзлаад дуусчлаа. Одоо 2 дахь хагас, 3 дахь тоглолтын 2 дахь хагас хэлэх гэж байна. Тэгээд 2 дахь хагас дээр даваа найз Nick ready to show. Yes, juggling. Ready? Yeah. Let's go, bro. He's juggling. Yeah. Бэлдэж явах шиг байна. За би одоо та нарт амар гоё юм уу? Амар гоё. Surprise юна. Yeah. Матео. Зураг дарж болохгүй байсан байна. Oh, sorry. Thought Yeah. За сурагч залуу байна. Go see. Синди нараас явж байна. Я дараа энэ аюу хөөрхөн. Almost done. Бибинийхээ сүүлнээс ингэ бариадчихдээ. Ийм авраг 3 зантай шүү дээ. Манай зэрэгч. За. Одоо би дараагийнхаа доо тест хийж дуусгаад тэгээд тарж удаа. Зя тоглолтоо дууслаа. Орон тоглолтоо гэж. Тэгээд ямар ч байсан. Явж энэ карбон тэнцвсэн байгаа. Монголоос хахад ингэ байсан одоо л юм байгаа. Карбон. За бидэд болохоор энэ ийм карбон трейлерэнд сууж явдаг толгойн ийм машин. Тэгээд Good night, guys. наарталт нь good night. Тэгээд ийм артлын трейлерт нь явдаг. Бит хоёрын трейлер энэ алга. Өнтөрч байгаа. Yeah. All right. Сайхан марцгаарай. Bye.